So be any brewa oh. So said you who and who you know put cha sound and what didn't I say be big cano as and cranny question the draws muno. So be any brewa. Now I say send a life and you want only musengo. Now when you see the papa beer, whatever application they are called to baby, or this CV so your face. Ni CV so your corner. And when you know and I'm CV so say yeah. Where your friend beef, oh, beef. Say Afia Schwarzenegger on it Ohemaa Woyeje dia boss ho enya Asem Kɛseɛ ewusia video what dey so baby ahwe we ye bi hwe abom dey so obe share subscribe we are like it comment bi so obi a na one man e wo comment section wona beef we dey strong beef Asem Kɛseɛ ni ya say Afia Schwarzenegger to bomb e dey ama Ohemaa Woyeje na ni nyina nkowi achi no Ohemaa Woyeje ne din kan de asem ne ba say so bi ani brewo akutia no obo akutia no Ohemaa Woyeje ebo say so bi ani brewo a ohu ana ne ho potichieche o kan asem bia ne ho wo so chicheche asa ne enkran ne akohye ne dross ewurade nyankopon ensem wo mayimu say obi ani brewo esanse ono ye adwuma na Afia de ono onye adwuma esanse CV o de be wakopa adwuma no eso wonnan sania mfansi ha eso wonnan o de koto ba bia enu a ye befa na adwuma mu eno no na anche na Afia Schwarzenegger so betutu bi e de ma na eno tu etoba e wo ya to aba ti beef we fanye beef keto that now comes in the so our pussy che. So Afia Schwarzenegger ana Ohemaa Woyeje de man woto enano peya we NJ FM so sa no enyo beef medical catcher said 2026 no hu is already booked and this beef till we die it's not ending anytime soon na enano pa Ohemaa Woyeje abebubo akutia bi ya mo bi edin but yesi akutia wo enso no enumni wura ensama ene enwuma Ohemaa Woyeje eke nyina no enyo obi ase Queen Afia Schwarzenegger but enranso ana Afia Schwarzenegger ebeda Ohemaa Woyeje adwa rasta DJ so do say na ediw nipa nanimo hu say DJ advisor TV di wo dampel nipa tantan say DJ advisor edi wo dampel ubo radio ton ri nsaka ho ya bofo anase angels a omu pe beef papa and between Afia Schwarzenegger and Ohemaa Woyeje beef as he say asate anama ne hono so no till we die beef if he say Afia Schwarzenegger started beef say Ohemaa Woyeje keka odobro ni ho nsem ne dadluma ho nsem anye ne de obehidi Ohemaa Woyeje be blasting no adwa rasta DJ so do say na ediw nipa nanimo hu say DJ advisor TV di wo dampel nipa tantan say DJ advisor edi wo dampel ubo radio ton ri nsaka ho ri nsana mo se mebo a mo nko Woyeje sports sia esisi wo uton ri juice uton ri nsa adwa rasta uyo ba odobro ni din ewo adwuma ho na hwe se obedi 30 minutes the whole Ghana ni me dance one more odobro ni din na man 30 minutes kwasia mfi wate uti radio so na ukunu di asana ra eno na ya marriage no ukunu ko didi asana girls eni kere welefo na wuja ya juma na wunnim nyansanti yesado ko court ekoji sika ni fi unseme ni Jimmy betro se wukura nkodi asana ra na wuni wunuanom oda asana na asana ra ne ba ufie na mo kidnapping no asana ra no da so si multimedia e ma 24 hours book na wa kwotro na me picture wo no se wo recall book no se wo tete me picture because me do ba kokko kai anche ena Afia Schwarzenegger so de bae o se so Ohemaa wo te ho na wo bo mekutia o kan se ma hu hia de fa me ho de a ende won so wo sports baby a wo ton san wo ton ri nsan ri ensa na wo ton ansa na wo de ai o ba be kan egufu sem de a kire me Afia Schwarzenegger na sebi enkofo binum ba ma bi ene no sebi odo to mpem yemfra ntoma kakra na enye yize Empire Banyom no na esha one day at a time. And I'm about the queen of the airwaves soundtrack and all. And I'm about Lady Prempe.
Any bre. So be any bre wa ho. So said you who and any when you put ka sound na ho di nyina na ka sa se bibi keka no. Asem Kɛseɛ kwasha the draws mu no. So be any bre wa. Now I say the life na you want only mo single. Now when this CV papa bia whatever application they are to baby only CV so nya fe. Ni CV so nya kono. Emo nyina na ni CV so say yeah. On said then comes in the so I will put say che. Moya ni yesu ya so kron. Ni nyinaa ne sɛ ɔdɔboroni asɛm bi ebepiem ɛwɔ hɔ sɛ Ohemaa Woyeje se ne bo a ɔmmɔ ɔdɔboroni din wɔ ne FM station hɔ na deɛ ɔde bɛyɛ no ɛnya asɛm ketewa ɛyɛ yizo na wo Ohemaa Woyeje wo yɛ adwuma na wo kunu so ne obi hyɛ baabi. Hey, dim pemagro. Hey, asabu. We ya wale, Rasta girl, Ohemaa Woyeje. Afia Schwarzenegger no ya. Bill. Ni patanta say DJ advisor. Edi wudampel. Ubo radio ton ri. E ton ri nsaka ho. Ri nsana mo se me bo amonko Woyeje sport sisi a esisi wo. U ton ri juice. U ton ri nsa. Adwa rasta. U your ba odo broni din. E wo adwuma ho. Na hwe se obedi 30 minutes. The whole Ghana ni me dance here. Wo bo odo broni din. Na ma ne 30 minutes. Kwasia mfi wate. Uti radio so na ukunu di asana ra. Eno na ya marriage no. Ukunu Eho anso hwa na Afia Schwarzenegger esan de baabiem so se hwe many bro na many bro we den ho den na wo na shitosika kra yesen shitosika plastic surgery ye de shitosika na eye shitosika ye di birthday ukoto shito 5 cd 10 cd wetin dey wetin dey do oba birthday kura wetin dey bia maneda adeya many brace after shitosika ye plastic surgery shitosika ye toughness shitosika birthday parties na me ye ma de pena Ohemaa wetin ye bia maneba da na me gina ya enka dile egu adwuma age shito na fiunsem Ohemaa woni ni kunu and then adopted children on womote ohia na me scam di beto ri no Ohemaa wo obi anko di beto atade ahye ni waja so odesi se Rosalinda no sika me di beto ri me si ri ewa America sa me ni makale one bottle be $120 esuro me $120 so do am no na watch no e ka be suru me o ya de ya ni bere on e die na wo ga na he mo tintin sa igbefo nu no na he mo tintin sa igbefo him e die na wo no wa mani be bere se me na be chiachia na se behaves ba ko she me ko chi ba ko she ma na ntuo mo magini o you don't you are. What is there to be jealous of? Her ugliness or her poverty? Sika me meji wo kwakuti won na watch na chance makwa adwuma won wo 6 months. Kwakuti lo ye adwuma ma no ye madam o ye me madam fo. Enti na adwuma na me panka menya na. Ananse mo no ohia no eye mwade so. Entumago na mo hihye no. Ohemaa won obebi aso so hye gold da. When you nipa many brand Beyonce, when you nipa many brand Cardi B. Yes, sir. Cause see what any nipa winning cry as I say. Into what I'm so be as I any will be. Afia Schwarzenegger nso hwa say okoso atoto bomb pa de Ohemaa Woyeje ka je ne say me America meti wi a metonom $120. Sa
we na ono koto no hye keke tugu no Ohemaa Woyeje nye sika na ode beto antale ache ono Afia Schwarzenegger on van to antale because $120 yen fan to antale no the two just in tampe na wahye owia wato agu Afia Schwarzenegger nkrama edi wo Ghana Afia ankense se umbetina komu anye Uber driver da wo de wo naked dressing na wo twe bema wo ti sika bema se bitafra cha wo bo bosia ekọ wale no ode wo twe nyina ba abonten kote a wo ti sika koto beto dem sa kote na na beche wo ne bema foforo sa kote na na edi acid ba dem sa kote na na betwa wo naked video sa kote na na ekodi WhatsApp sa kote na na beka matrimonial ben sa kote na na edi wo naked video wo ton a wo hyehye nyina ene wo pompawa ene wo twemu kokuru bibre enyina be kyereye wa kote na abodam woni twase di blackmail like Afia Schwarzenegger wa blackmailing krofo wa wonam fofo wanum apopo bibre aboa nti Ohemaa Woyeje nyo classmate no wa lie for Ohemaa Woyeje kunu ano na be hwe wano aboa ehope eno Ohemaa Woyeje sande ba abonten se Afia se watu bi abade a ende ma me so me return in the back and farm wen we a plastic surgery woman. Sebi enkraman ena omono edi mpem agro. Na bema wo ena wo tisika ekoye bema ho ade. Na kwati sika de to bema ede ne betu dem. Na saa bema kro na sanso expose do abontin. So there is this serious beef ekoso between Ohemaa Woyeje and Afia Schwarzenegger. Na enra Afia Schwarzenegger TikTok live so and started beef no be tease Ohemaa Woyeje and ni kunu kire se Ohemaa Woyeje ni kunu akidnapi lady bia na oton asana ewo multimedia nsam de obiebie keys na bia chese informations ewo chrome na make say Ohemaa Woyeje enso abe respond and answer fire back to Afia Schwarzenegger a friend so artificial body and to that screen is ma ena make say Ayisha obaya modi and so I join it beef no this week is going to be a very long week ladies and gentlemen beef so enra ewo evangelist Frida every year ne TikTok live or yeah enso no Afia Schwarzenegger eba so na ba oba no chirimu so owonsemfu akakra bi opese oda enkrofobia se ewo ne ofa ye friend Charles kwadwofusu dade lumba na yiye no ho ne ade na okasa no ano kire mu se fiti bra Charles kwadwofusu ewu ya efre ne dade lumba ni wu achi nkrofo bebre na akasa na nipa bi kura ho nye na bufu se ono anadanfo ne friend aye friend no Ohemaa Woyeje na Ohemaa Woyeje wani abre uni Salman ni abra mo TNG TV ni NG FM so na mo kika dade lumba ne ho nsam bebre bi support akosu asewa no Ohemaa Woyeje ene Salman monso mawade enye Odobroni tantai no tewo odobroni fo tantai no odobroni ni paboni ni no odobroni wudini no persela na wonye no persela na wo uses na obaje di se odobroni ene organize tickets ema carve mo bagana Ohemaa Woyeje no wonye fe ni kuna na no se chatatai no wo ya shawo chire obi ababi obedubi okoditwe Ohemaa Woyeje ni ono omoda be ma wotimi kobo ne girls pa se me yire na ekoye nkohuru no ye be Ohemaa Woyeje no wonnam ne na wodresi amonhwe o ti shi bronya tade ne kambu o ti mi she Rosalind atade ne combat mu bi da o aware de ne nam ne kunu kodi asana ra ewo multimedia asana ra emo mo ko kidnap asana ra no Salman sis ka wo diamond na wo be sis ka wo diamond Afia Schwarzenegger ensem ni bi ne ene okan ya ka kire mu se ye Ohemaa Woyeje ni kunu akwa kidnap obi ni nkrofo bi de Ohemaa Woyeje workers oni omo de da rough ne by heart omo nantam srade no otiti bi wi akama na ya dwen se ekire din Afia Schwarzenegger yi ekeka de obeka no free so na ena make say Ohemaa Woyeje enso abe respondi Afia Schwarzenegger ensema okachire oni ni kunu no na wa be posti enchinoye ya kruti ya da screen so e kire se don't ever fight with artificial busybodies who have animal marriage records, who call sneakers, kambu, who can't manage water business. Afia Schwarzenegger, ninso no de buy Ohemaa Woyeje se obi a wontimi manage die.
onini intumi enyina no enyi. Osi who can't keep one marriage, who have abandoned career looking for abrochire enkrata na chese responser. Eyo Ohemaa Woyeje ede amano enono. Mena make say Afia Schwarzenegger emo ho wa. But Ohemaa Woyeje adamfo Ayisha obaya modi enso kiremu so no so e wasam kan ewo ongoing beef ekoso ewo nipa mienu entemo no so abe drop wild allegations e dey afa Afia Schwarzenegger ehun Ohemaa Woyeje ko fa Ohemaa Woyeje kunu ano na be hwe wano aboa epi awo ho na odidi nkrofo oba hwe wo sen oba besia mu ahwe wo sen hwe obi atem ode na no odi na atem oba me bia petwe mayen ka asam foforo dia wo kɔtɔ no kɔte no kra no obedi wo house help. Jese Ohemaa Woyeje eka asempa de fa odobroni ho na Afia Schwarzenegger buofu edidi odobroni atem ka kese oba wa wonsia oba wo tumi twa ticket ma ebinu mo ba Ghana with unaware na Ohemaa Woyeje ni kunu no oyeseyo jese atem didi e course no enye izi o de tie fi onu ankasa Brony wudini no. Presila na wonye no. Presila na wo usis na. Obaje di se odo brony ene organize tickets ema carve mo bagana. Ohemaa Woyeje no. Wonye fe. Ni kuna na no se chatata no. Wo ya shawo chire obi abebi obedubi okojitwe. Ohemaa wekesi ni ono omoda. Be ma wotimi kobo ne girls pa. Se me yire na ekoye nkohuru no wo ye be. Ohemaa Woyeje no. Wonnam ne na wo dress ya mo hwe. Otimi she brony atade ne kambu. Otimi she Rosalind atade ne combat mu bi da o. Aware de ne nam. Ne kunu koji asana ra. Ewo multimedia asana ra emo mo ko kidnap ya asana ra no Salimano sisi ska wo diamond na wo be ska wo diamond apia nsem e odobroni ne ye maame akosu asewa omhonsem e baaye no uko social media bia ye ne so a e say edin a ye de amom no ye team legal wife any team side chick enu ne edin a Ghana for dodo na ye de amom e ma say amanfo bibili na afa interest na ebra akopon ye Kɛseɛ okron na na hyam ye ba ko pe no kura ye ba ko kontompo na ye bebre eyan kontompo pe na ye braibe enti na obi a onam kwa abone so no esese otua braibu bebre basa o kan no kura you don't need to pay bribe Ghana dia enim guasia to Ghana Kɛseɛ papa me Nigerian friends bia they call me. I'm talking about celebrity friends, okay. Musicians. They call me and go like, "Hey, what is happening? What is happening?" Just say, "I know we are so peaceful." Say, "Baby, anka near Messi, kia march street, you know." I demand this. Say, president will do the right thing with the judicial system. Yes. Oma failure, papa, and most importantly, Oma failure our Oma failure our Sisi no, who can sign it? Yeah, will read a friend say green and white a paper no. It is nothing. It is nothing. Just say the eye and say, "Ubia for the ancient in 7 say, Yenana say, or Badu Kunu Bwedra now who Bobby." Erade manam. There be a some American say. Say, and Tina says, "John say, Omo yes, Omo prima gay, ni lesbian be abaso, and yes, sorry, bompires embasso, and Erade manambaso. Sapepe Tina ye casa say, as I say, judiciary no, Omo right. What do I say? Tina medical case, Chief Justice. Yes, son is on finance for. Come here, Sikafo. You should be ashamed of yourselves, especially the people that grace that a year. No, when you can you? Are you sure you can blame them? It is their personal decision to do that. No. But let me say, okay. Really? They are in danger. Oh yes. Maybe they understand the new order. No. See, me say. Yeah. So when you know what it's what kunu. Ebasa a ye bibiara no. Who say? Odachi ne secured. And also so no. Asema na men kan chese sikafo ne say. Every decision that they are taking now, they should be very careful. But they are adults. They take decisions for themselves.